Yeah, Amukorithio alikuwa amemanda hanyi. Yeah, atukonjwete barumendu tweyamba. Masamu hana. Tweyamba. Yeah. Ba kutoka no topika. Jiri ko mina wandu wengi to. Jiri ko mina wanene. Jiri ko mina wakriste yokusha. Apo olondido na letu maveka moku ungulitha na vyo miamuru ngandurune. Iya amishamimba hamambani mbaon jamo. Iya mbaon jamo ndolombra mirongo igari nape na olombra nderi pehi simba no sikaria. Ya, sikaria to osina si rimbo shoku sino yo bantu por siga beungulisa por shotula yo kugenita no control vi ya bantu verimo por kanave kavapiti po veri ponganda mave fulana mave watapokanya mapoka makara ya pada kusiva sikaria shario sina sikendice mukatiko siwa na setu ero sina sikendice mukatiko longanda peke osikaria sha enena kutia longanda sha ena kutia tukupo sha ena kutia lo ferute mukatiko vana seno vanene sha enena kutiaovandu vengi matusho sha ovandu mbario prominent vandu promatusho vandu mbario wana hako musiwa na setu vandu va panyero minyo vyao minaro manino sikariha. Yeah, me akuita mombepla bile se japo no sikera mahija sik. Adula se kudamo Galatians 5 verse 19 to 21. The acts of sinful nature are obvious: drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Yeah, Ephesians 5 verse 18. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Yeah. Mombei pleni I tu shaira. Kusha mangulitho ya mea maruru. Shua angulitha ndaka angulitha pondondo masiku kuto kukunyanditha. Ikaeto ombepo ya jihana so all lawlessness. Ombepo ji sida so ungrovi na biri penjeno vet. Ya ami kuyaruka mekuru hingira nje simanga. Ya kutwapo kujanu onga simeta topika nji. Ami banosikari ya kula simbari nombra morongo. Simba udah nasi kaya jadi mau 89 na. Iya, mama arandisa onan ji jo khemer bira. Arandisa kula pongat. Iya, uja ini iswa hino ku kauto ka kopi kutfa penje hanje o makire ka kopi kemena. Otfara swa hino ko ka makira karo na. Hanje kami do ami no uja mesa drongo kamusera o kasira con ginger ya nembo o yo nambo simo muka mosinyona ya osina sanyi ni kanda e kavala pondo no yagusha e kaida mostoro erando espret amo amo ero espret no ya muiri poi ya pita ne kwa no sa da mo ito no espret ne passion fruit
umbakara ndanje mbaba kotina ndapo nganda po mambo eka nambo yo kunwa amisimi yapo nganda eko habaro ngora nyina wa so mundu semen beya nje tau na utatu po ari unga pimbo aunji homo na kolombale ya sikara no now si da kona kula mo 93 eu tokuno ano now occasionally tutimo 94 95 kandusi meu tokuno sikaria men meu tokuno hapo mbura 15 16 nambono anje bauto kiero ndondo yokunwa bauto ku kapuno marumbia nyokuno ngara monje tuno sikari hatuno makendo brendi nje mwago tuno richelo mo semidam amungura vina bimo hatho kungura men inasiva ose kama amuka vaka amuka sitavi hanje kuna mamungura na vi hanje muna makende na mamuno no ko sitavi obviously and the simuri musikaria made de promo quando cugrasha in bamo da mositi hanya muyemo murimo kontra kono kusitafi simba kara mo kuno sikara ganda si pause kati timbo na anda simekia po pura yo kushanga muno gombo kuna ya examine kuno kusha imbo mbala kula kosiro kita ke sere men simulamos ya ban men osina hija shadora si umba me yuna ori je uto kunwa ganda sino sikari men anje kuna no pondono nya kuna ya uto ba na ya kala na pona men yari wa me muni kunwa ori kulamo 2003 sikara kati mono anje na mosonyo kutengano anje wa mapanduwa no ganda ikara kuja kulamo 2004 up to 8 dambo si pose 2008 kuja men bekeo sikwa si jitrika kuja men bi mithoki na komola Otjiherero bika utoku bika ndomba pimbi utoku no sina hise ana out of the blue kuja maripune pangana jinja akara no babi za matu makere sema makere ba mitoro nyumba pe okungure imbire simba imbire ne kuja atu karamo mo munjo nanje men kula mo simba utoku no kuno uri men banwa kandu mo 2016 17 anje do simba lambo hiaro ko poso na o se men pa poso umbrombo pa posige para nyemba no sikari mo kuno sikari sanje bari mundu mo hahu men atu karina ina yo kutengo vandu no kusita ina vingi peke fakato no vandu mo ikari kandala seno 2011 nambono era ndonjembo no tamu ngwara ndonjembo no vikari ira ina bia avikare ina yari peke mbi habia hakinasha obeshwan drongo urube ka ungura po pondo no pomozo kungurira ukaungurira po pondo ndo yaro promwe kuena onangu hena kudokuri shaira men de gordon bangulo ina vingi musikari kulako wakaindu okutono vandu oku ina vingi twangura mo vikari pada bisa njangi kumuhona musha kapeno shina isa rogo hepira kwami po hinamba rokia ha mundu njembo po hinamba sidemi na bimenasha o simoli pro semen o arimo modongaro do snacks en yet wa pita no kweno merka juna ya promusha wa poke ho po asitavi po atono mbara ko shuru men imbo o minga no sharisha muhona shari kunami mo irinji pada
okukotaka po mitanda vyetu men vya kandino tofauti kunosikaliha men siasana sina burino osina si tuiza kwa maudeu si tuiza kwa mauda ya men kapeka ehungirarwe men maeso ku pakero petero murutu kuisa nanda maeto kuhingira men wani siva nektera kabe hingire men ukahingira sha ndronko ya ongwa wani siva ndronga po ongwa situka mungaronde menaja muhona mutu kaunguro sina osivi po kadero mundu makaka mungarompi po makaka mundronge po makakare mo binambi heno onana shina sime poshi kwa maitungo o hona pare wa muhona ya osikaria sha affect all life abantu bengi and go with my partner ka video nga tere usha uno udeu no sikaria ya boromwe ungura no kotfa poina benawa unwa ya sikaria si ositenga mo budget ya osho lumbangura si mo ka uto ba ja bo hino heva kuriko ha ino so rive shwana osha pena sina simwe sisi heri na mo munyo we menasha o mundu umuno ndu ya dehe ngunwa no ndu ya dehe mutu mesingure ina be tenga wasu do hira ni na bi wa mana sha lombo sha so no kamera ka titi hace kamera okay kugira mbikana to mbira barinda to ponga bi sa ko kutusha mundu mbangura o mwela mbumba po bangura sibigi shimbomba mesho handu be sufa mo va peke sha mo mahi peke ya o topic ato dimesho sha obanene vetu vengi vapo very moude po very kenda novana shivao pumbu veri mondo monji o shikari ya shikaria sha depo bandu venke okutira mo misite okutira mo donjel ko vi hoto okuta mo inaviaro vingi peke otusero fatek kamena vikari ya no shwana sha shodo ku no shikaria o shike kupo unongo arwe no yova no kode no vinavi heshida movikaria enambi o kasika mo katono mwasho mo kala ngo haso ko katona wa katono mundo ngo haso ko sha no wa city mboja o inavi hembi o be munishu derisha uhama no kujipura usha kono shikaya shanje shimbino shi derisha kashi shinji sora kuya mundo bizo kuto kulipa hanu kusha ponu o pi na pi po promwe kami ngumbino shikera problem peno mundu wa ngulimo koto ngusha hinwe kuya inabi duzo kuto kulipa mena ndao mundu mozo kulipa sha men bino shikari hapata inabi alivita do hiungura ya men amin mokono shikera sanje eso rangusha obina bitidi meso me ungura inesha men batingira ko kombor losora ya ba no sika simera asi kama mimi ndio hapa ngana kapena siku mtu konjo kusha obina bi basic meso kungura rutenga kusha bakazo no rande sere ndo seina to kumplasa kusha de manu ke kusha haka kanisa simari anje meso se lista na simba penugamba bino siku ya muiskasa bino ndisela mo hote anje po nanda brome kamera ka titimbi na kone busha me poki na pipo me CTV po men o vina matuzo ku paha ku to kulipura shapo teria shikara shauto kunjinwa kusha muntu bea pontondo yo kusha ami hino controla no shikari hashimina shauto kunji controla ya vandu vengi ve kamunjo ndinayela ye kusha obo kabe wakuan farusha ve nenjo problema yo shikari ve munosha ambirina wa inakuhepa shuribe shiwe kule ya kaunjuka kohombari kashite vi banda ya ndore ripango ndore la kusha shwana usha shuri mo uwe oshikaria mo hepo mbepo ya muhona ihite move ipitize mbepo boromenji shita kusha
uka kamo kontronga uka kamo mongaro ni promo di hazo ko kara munu inasuan kadusyo na siya o sikari ha pondondo yo masyo mulando nondo yo masyo mukalo na si hanik ya o masyo mukalo na o sinasi me si hatu si fa understand na siya si do o researcher o masyo mukalo na shodo ko no sikari ya o kuda mo si ko nambuna kinda kehi o ne pombe vi ko kaushi wisha nanda so masyo mukalo nanda kusha promo wa no sikari wa karara po mundo ribe wa TV nanda so raro yo bandu po wa sere wa TV o muniko no fula mimi na jabi ne po via kuda musiko na makina ke ingena via koka mimi na sikari si depa vi depa ndio patent ya kuja ina bebi vi ke kutwa mo udo so masho mukala no sha warimba ya wakararo yo bandu esere mukomne mo penuga banda be mai gutara kuja ingum basido sori ke basido sori ko mimi na sha osikari ha sino ifeka sisita ko akaendu ikudepa o vinepo vya kuda moshikonda kuna kinaki wisha para la sauri ya sua na oja o besuru mo masho mukala no ulipon dondo juno sikari ha jiku jagari on gendise sua na so kulipaha udoku paha se paha ngombiro paha ko kumpirwa meminaja hiaru kuruburu mo keri hakako inevia rubuhado kuri hakako o neguga doro mishise o neguga doro o bepo do hako hoke wakararo yo shimpanda wakararo yo mundo ribe pro mo ngusi yo shimpanda men o vinna bijo men o sikaria yes kadusera mundo yo no sikaria pata sikira ashikuno shaudo yo to kvala pondono shebushi ya sikaria sha ro shingi sua na o shegusha urimo udo nene mohe pompatero no mpato ya shimanga ko wana se balandu men o khafala mu de cara wana se mbe no kushira po matako no iko ya men menaja o ve watipa kono kino kuribatera no kushita kusha o mundo wa rumu kusha mundo ngurara po rumu wako mavene ne ave kushira ave kapita o mukomune so mundo ngwali wa ndrongo wa penduka utokupunda no kushida no kienda jena mesho shumashi mu no kono fula sina mashi mukana maena kurifula kusha muda mimbanyi ngena po masiti wisha o vina mesha men osikera men sino dondo sino uvi pada siwa na wisha o siskala si auto kuhenda muda umu wisha sinasi mekashiri na ya wasina meni kera kusha o vesho do kurimuna po mapanga ya auto kumuna wisha pa kasi ke uno no kutipa po kasi usita vi na bihembi uto kulipa ha ushusha nangari mtu kwa mi shario shingi nakuhepa munyo anje mehepa kuja mbili tana urepo mbisi devi ya meme nasha the devil can use you in many ways maana kungisa mbondo no peke ya ukari mundo promo ngwa kasara uta wakari mundo wandanda unodo tombo usitavi hanje kuyena yaro sinasiwa si meko munu mondondonjo yogusha wari mundo mundronge ngwe no kurivatera ngwa kari borumu wakore na shirumo washimugala ngwa kauto kurirandisa no kushita minasha oirinyo mohepo simaresha ukanwe ya kuja those are the things that madu hepa kutoko hamna kuri have hasana no kutera sana sho mapanga derisha tukapu na bantu puno matumunisa bantu mba kaveri mondo no penye no kuja moahama moyamba mundusha pa mundori mundu wari watipa pona anje mamunika mashi TV na inavi men katuto kushenjo mentality zetu shoba hingiro vera ka Otjiherero tuto ku pahakuri o kutoki ya masana menasha kape wate kusha o vengwa toromu kwenu ngwari poye po ngwari poya ina na ihe watoro kahira musikariha mundugo shaka worko machina wa utokumiyamba panga se twaire pamo pya kashike simotera wakarayo iyo vala nduvenga pi wakashita vi hanjena anye mositiga one destroy on dignity mundungo one destroy life mundu menasha mundugo nenda simoto ko itfenda kusha ami simoshi mukana nambara yo vandu vetano po hambomwe kusha sinacho shakario ongendo mbenasha mapeya meno kiakana meno kuvera ainavi kusha aina matunguri na katushu kusha matunguri na kuno vandu vanamunyo katina kuri na kuno vipo kapo kuno vitenda po ina vesana kusha
katuka no mindset yokusha terisha bauto kumuna po bauto ku weekenda na kashikwa shingire pangaranji kuja shikira sheshero shingi mundi mezo kutoko pa kuhingira kuna yepole pa kuhingira kuna vanene yokusha mukwetu wengi kadhi mutu kapa mepata mo kukara kwetu mundi memunisha inabivari vitatu ne vya utoku henda ma vya utoku shiti na kumuna kwa hi utoku pahamu minaja osina madu men let's try to create that love men atu pahamu sha matu konyo kuyambura sana ndware watipa wa muperende wa hindo viperendo mo social media ndware wa CTV weri nyinine wa perende men inabiembia shit for men rosikariano pada kove yari onjora ya autoku men autoku hindo inambio kwa social media kuya munugo mandriwa munugo waka autoku tohoni ya koandu promume beno mutima musupi po bero waswaka mumri nasiva emaene ku nana kuriro pera ridepa menanjo honi jinjo aita kuye kuja katuto kutoku ngina no kuja bae bakotu meda mutu ina oshikare shauto shingi kwete katuto kuripaha tuto kunana kungri na vya repenyino kuno shikare tuto kungra shingo shamu hona poko shida menasa o andu vengi va pitira mo inambi ova pa omihoka vihe mo ye en nandai sinan mo me hiro vangi de muturimba vandu vengi vapo bapirira mu inambi avihe mbiasa nango vakaenda pa mae kakaro iposa tushero kusha washere wasita vipata anje wakapitira mo ina ushikariha en emo honingi yokusha menwara yo valan vetano aikara kusha washerewa kusha na omunugo wakatfamo o life abantu bo vetano mba mo mondrongo ya minaro shikariha ya po mudambu munongo minawisha ohoni ya karo osina shingi eye wa katoro pera weri hire wa koka wisha mundu umwe wa panyero munyona minawisha shikaria share sha involve mo njitonjo wisha wakati osina mekonyo wisha amisho mundu mumbino experience mo shikaria wisha asi sitio vikwa no vikwa ye ovivin oviva puvi aripata kakuno ovina o presente sere pumosha wangulu ina viwa moshikarie kusho mundu promo nguheri na hor po promo onu mbu nambo light pada kwa mingumba nwamo umbari omu heavy pumba mo ndondo yokusha men bari no PhD mo kunoshikaria mesho kusha inambio kavina vipopu kavina video o bimario vingi mba investa moshikaria ya shuwa na washa obe shodo kuranda shikaria kusha nyewa utoki investa mo kingdom ya satana ya burumi mare mbaso jani baspara barando fara manje barando shikwa ye o mare mba moro sera moshikaria kusha o vengu ngu hauto kuno shikaria o hepo kusha mo paha kuto kuno po mo hepo kupaha ku experimenta memenasha okashinenjo mpatero kashinejo sinashiwa ya no shikara shi no dondo yokusha obesho mute mashikutora shikutono kama na miti no ikavi hembi kulama kunda shikota settle kulama shikutora ruka shikaend kuja ine anjo advice ya komundu ya kauto kuno shikaria kusha ove motara kusha nombra 50 nombra 60 nombra 70 na motara ka video kanu o hepo kupaha kuto kuno shikaria kashina imbi na viwa men meiku eto banjarelo financially mai toro dignity yo munde e sapo ya mokari mundu wa ndrongo bikaria weri tunda modo mbuluko morianga motupanda wakaperendo wakaria ko social media kusha please wakwetu osikaria kashina siwa atu hepo kusha atu paha kuno shikaria shese shikare shuno maudeu worongoro kumba kumuhana mekuvatere o hepo kukapa o solution na shamukapa hamushikaria ka kuno sinema si solfa yo shikaria kasiko nuka kasuka pushari ashika kapo nori kuja wasne memoara jarikane if you are in that position with mo pa ko experience shikaria si davi o hepo kupa house masiku tharautisa
Mashi kupitisa mo ndondo. Mashi prolongo of inavi mbi wala jongri inavi wa aitora I prolongo inavi mbi. Uja ohepo kunoshikari ha. Mama kete kimba yaruke na wa minara Jesus Christus. Dangi.